Ekitabo ky'Ekyeshongoro eshura ya 6. Abaishiki ba Yerusalemu. Iwe mukazi okitabanduwe, nkunzi yawe agiire hi? Nkunzi yawe yagaruka hi? Tukabona kumusherura niwe. Kishwerwa. Nkunzi yanje yashuma omu musiri gwe, omu tusiri tw'emigaju, kuriisa obusyo bw'omu musiri, n'okucwa emyangangye. Ndo wa nkunzi yanje, na nkunzi yanje nawe n'owangye, ariisize obusyo bw'omu myangangye. Kishwera. Nkunzi yanje, ori murungi nka Tiruza, oshemire nka Yerusalemu, nootiinisa nk'ihero ririkugyenda n'endango. Nyihaho amaisho, ahakuba gankozire kubi. Eishokye ryawe ni nk'obusyo bw'embuzi ezibyamye omu rukiizi rwa Gileyadi. Amaino gawe ni nk'obusyo bw'entaama ezirikuruga kwogibwa. Zoona zigira babiri, tihiine n'emwe efiisa. Enshaya zawe ni nk'embari ziikoma amahanga omu kyetwekyerero kyawe. Hariho abahigarire 60 n'ebinyanshunju 80 n'abaishiki batarikubarwa. Konka nkombe yanje, owangye oshugiine, n'omwe wenka, n'omwana omwe nyamunegyera ahari nyina, orikukundwa wa muzaire. Abaishiki ku bamurebire bamweta ohiiriirwe, nangwa n'abiigarire n'ebinyanshunju bamusingiza. Ogu noho wija orikushusha nk'omushekye ogurikujiguta, murungi nk'okwezi, orikumurinkana nk'izooba, orikutiinisa nk'ihero ririkugyenda n'endango. Kishwerwa. Nkashuuma omu musiri gw'ebinyoobwa kureeba ebimezire omu mpita, kureeba yaaba emizaabibu gutookire nari amakoma amahanga garabize. Ntakashumanyire, omutima gwangye gwanta omu kigaari aha rubaju rw'omunyigi nyamukama wangye. Abaishiki ba Yerusalemu. Garuka, garuka, iwe Mushulaami we, garuka, garuka tukwetegyereze. Kishwerwa. Ahabw'enki nimwenda kwetegyereza Omushulaami nk'ekizino kya Mahanayimu.